Taleu tornada a l'Ustau pren plaça darrere lo micro per cantar damb son grup Amor de Lueny. In cada canto per carriera hai tan cercat la felicidad. Seguimos a mi de troneta, me demandi un test. L'idea del grup Amor de Lueny. A l'origine hi ha sustot una primera constatació que din ma vida parlavi la lengua a l'escola, un treball, di mon treball, din d'altres domeni de ma vida, ma finalment ma passió, el cant, hi havia pas la lengua a l'interior, al dintre d'acò. Cantavi el gospel, cantavi el jazz, donc cantavi bravament en anglès. Hi havia pas d'occità, donc un enveig già de cantar en occità. M'hai canviat ma vida en son de silenci. Ouais, stop. Aquí hi ha un endreig puïrit també. Hi ha trop d'emocions a aquella represa. A massa se son bastit un repertori kebir a l'entorn de la bossa nova e du jazz, mes damb un accent lucau. Perché? Ouais, bon mettere perché voli. Ok, la musica, l'aimen tutti e tre, ok, la musica del Brasil, ma l'idea, l'ho zet, prima era. E ovvio l'idea di vivere il portoghese in occitan, e in sciozeren, e vedere che era pas mal. È una buona idea, la lingua nostra e il portoghese sono qui mai che vicini. C'ho delle feste de sole e una viola che lisa sulle oros de la mar. Tu desistiu fazendo l'amor e una viola sulla mar che lisa sin chitarra. Il portoghese lo parli pas, in faccio il mascagni. Spero che lo canta pas è un sulas per tutto il paese del Brasile, perché il mascagnavi lo faceva suonare come d'uccita, donc era pas super. E donc in faccio qui mon travail de rebira, è un travail di scrittura. Il Brasile è un paese a bord de mar, donc hi ha bravament d'imatges en rapport alla mar, amb l'ocean, e io sono mai della terra, donc souvent recupero d'imatges mai del campestre ou qui, perché mi sono mieux aiutare qui. Il y a plusieurs réactions possibles. Il y a des gens qui ne s'en rendent pas du tout compte, en fait, que c'est pas du portugais. Et il y a des gens qui s'en rendent compte, mais qui ne reconnaissent pas la langue. Et alors, ils sont extrêmement curieux. Et après, ça arrive de temps en temps. On se retrouve face à un auditoire de locuteurs. Et ils aiment beaucoup, du coup, la poésie qui est exprimée. Amor de Lueny expediscuc 7 ans a, mes continua d'évoluer damb un hum de projectes que son assez basti. Faccio progetti di registra un che appella un EP, donc un album de 5 titoli, e di aggiustare una composizione douce, di se lanciare in quel lavoro, perché è importante après, també per accedere ad altri tipi di scene, infatti. Andare a sprendere il mondo di scene differenti, sono dei progetti. As flavis che l'amor già mai vegeta co passat sense spera sen chita de me spia se revire vou tornar demanda e parlar vou dire che l'amor fu et faig per ballar.